ما شنیدیم که مهرافروز بخت نو رو صاحب شده است. مخفی نباشد یزنا چی کار است؟ کارمند دولتی است. فرزندان عزیز من، جگربندانم، عزیزان دل اوچه، برگردید که بدون شما زندگی معنی ندارد. شما خوشبختی من هستید، ثروت و دارایی من هستید، لبخند زیبایی من هستید. پس خواهش این خنده رو از من نگیرید، خوشبختی رو از من نگیرید. در زندگی در گذشته اونقدر ضربه ها خوردم رستم که امروز دیگر قدر و قدر حرف و رفتار و ضربه من رو نمیشکند. خدایا همه داراییم رو از من گرفتی، همه داده هایت رو از من گرفتی، اما باز هم. دوستان عزیز، اگر میخواهید که برنامه‌های ما زود با چهره‌های نامدار و نامور کشورمان پیشکش شما گردد، پس از شما یک خواهش: авиакассаи манижа авиакассаи мост. бемалол шумо метавонед ки билет харидорӣ намоед бо нархи арзон. скидка ҳам дорем. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медем. ширкати баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок аст. дуруд тамошобини ҳамеша фаъоли канали меҳробро. инак фурсат даст дод боз дида ба дидор расидем. меҳмони барномаи исторарез ҳастанд бисёр ҳам хонуми хушгуфтор, журналисти дар ҳақиқат босаводу донишманд меҳрафрӯз немонзода. меҳрафрӯзро ба он хотир ба барнома меҳмон кардем ва мо аниқтараш меҳмони хонадони ӯ гаштем ки ҳамин чӣ хеле ҳаст ки аудиторияи мо ӯро дӯст медоранд, суҳбатҳои гармашро мунтазиранд. аз ҳамин сабаб мо хостем ки боз ташриф орем ба ҳавлии меҳрафрӯз ва як суҳбати гарму самимӣ пешкаши шумо гардонем. пеш аз ҳама шуморо хушомадед гӯем ё ки шумо моро хушомадед мегӯед? ё ҳар ду. ташаккур. саломат бошед рустам ҷон. салому дуруд мегӯям ба бинандаи азизи ютуб канали меҳробро, ба тамошобинони рустам азимӣ. мегӯянд ки чун меҳмон ояд дар дил шод мебош, зибанди дарду ғам озод мебош. садқаи қадамотон хушомаден ба даргоҳи мо. ташаккур. мо низ суҳбатҳои гарми шуморо пазмон шуда будем ва инак бибинед ки фурсат даст дод мо ҳамсуҳбати ҳам мешавем. меҳрафрӯз, духтарон бештар падарро дӯст медоранд. шумо ки зиёд падари худро дӯст медоштед, аз даст доданаш бароятон мушкил набуд? диҳад он кас ки маро рӯҳу равон буд, падарам буд. он кас ки маро фахри замон буд, падарам буд. афсӯс ки рафт аз барамон сояи раҳмат, он кас ки бароям нигарон буд, падарам буд. падар воқеан ҳамдард, ҳамроз, раҳнамо, мушкилкушоям баъд аз худованд дар зиндагӣ буд. мутаассифона хеле бармаҳал аз даст додем падарро ва ҳар гоҳе ки ёди падар мекунам, ҷигарам месӯзад. падар, модар шахсоне ҳастанд ки албатта ки ҳар фарзанд бояд қадр кунанд ва вақте аз даст медиҳӣ, барои ҳар лаҳзаи бо ӯ будан, барои ҳар суҳбати бо ӯ кардан, барои ҳар ҳолате ки якҷо будӣ месӯзӣ, қалбат дард мекунад. биёед мо ба захмҳои дили шумо намак пошидан намехоҳем. рӯҳи падар шод бошад. ва мегузарем ба саволи дигар. шумо дар як навори худ ошкоро ҳарф задаед ки ба ҷуз модарам дигар касе муҳим нест. чӣ магар фарзандони падар бо шумо қаҳриянд ки ин хел мегӯед? не рустам ҷон, дар оилаи мо қаҳр, бадӣ, бахилӣ, рақобат, нофаҳмӣ ин чизҳо умуман вуҷуд надорад. мегӯянд ки фарзанди падар хоҳӣ нахоҳӣ дигар аст, бо меҳру муҳаббату лахти ҷигар аст. як нусхаи хуби падару модари ҷон, дунёи умеду ҳам ба кас болу пар аст. дунёи умеду ба ман болу паранд фарзандони падарам, шукри буданашон. аммо дар зиндагӣ ки зиёд сахтӣ кашидам ва аз баъзе инсонҳое ки ҳамеша канорам буданду дар сахтиҳо таркам карданд, гоҳ-гоҳе қисса мекунам, шикоят мекунам. дар ин ҷо мақсади ман гила кардан аз фарзандони падар нест. зиёд ба шумо мерасанд, неш мезананд, қаҳри шуморо бедор мекунанд. аз ин гуна тоифа инсонҳо зиёд касон шикаст хӯрда тарки интернет намуда рафтанд. шумо ҳам аз он захмиёнед ки ба гапи касон тарки интернет кунед? ҳеҷ гоҳ ба гапи касе гӯш намекунам, ба садои қалбам гӯш мекунам ва барои худам зиндагӣ мекунам. агар ман гапи дигаронро гӯш карда дар хона биншинам, он нафароне ки ғайбатам мекунанд, пеш поям медиҳанд, бадномам месозанд, як нони як сомона дари хонаи ман меоранд? не албатта. пас барои чӣ
خودم رو، هنرم رو، استعدادم رو قربانی دیگران کنم. یا اینکه به گپ وای مردم از جان شیرین خودم. نه به گپ دیگران نمیکنم. خطا است. وقتی انسان باید برای خودش زندگی کنه. میگویند که زندگی یک بار می آید به دست، زندگانی سو غریب است مست و بزم، نوشی جانش میکند با می طرب، ما نمی آییم به دنیا باز پس. این زندگی، این لحظه ها ما و شما رو یک مرتبه میسر میگردد و باید که هر گونه‌ای که دلمون میخواهد زندگی کنیم برای خودمون. ҳаёти меҳрафрӯз барои бисёр касон диққатҷалбкунанда аст. чӣ доред, чӣ мехӯред, куҷо меред, аз ҷумлаи пурсиковҳои мардум аст ки ҳама рӯза шоҳид мешавем. мо ҳам каме диққат ворид кунем, аз зиндагии имрӯза ягон сир мефаҳмидагистем. زندگی هم مثل زندگی دیگران است. به عدد شکر که در یک دولت زندگی میکنیم که آرامی، آزادی، صلح، ثبات حکمران است و هر یکی ما و شما میتوانیم آرزوهای سبز دلمون رو عملی بگردانیم. مثل دیگران میخورم، میپوشم، میگردم، پای عملی گردانیدن آرزوها، نقشه های نیکم هستم. باز چی بگویم؟ ما چیز دیگر رو در نظر داشتیم. ما شنیدیم که مهرافروز بختی نو رو صاحب شده است. این اوضاع اساس داشته باشه. مبارک میشوه. در حقیقت مبارک میشوه. چرا ما بیخبر یک باره انتخابی بختی نو چقدر در سر شما اومد؟ انسان که سامانوی شد همیشه مورد توجه دیگران قرار میگیرد، ولی ما نمیتوانیم که هر یک قدمی گذاشته، هر یک لحظه، هر یک سیر و اسرار، راز و نیاز خوب موفقیت های زندگی شخصیمون رو به دیگران قصه کنیم. خدا از چشم بد نگه داره. میترسم. گفتن نمیخواید مقصد چه خیلی انتخاب شد؟ مقصد شما دوست داشتید یا اون کس دوست داشته؟ محبت اگر دو طرفه باشد، عشق دو طرفه باشد، از دو جانب زندگی خوب میگذرد. وقتی نسبت به یک نفر احساسات داری، حسیات داری، قلبت شیرین میتپد برای او، در آن وقت، در آن صورت زندگیت هم، معامله و مناسبت هم خوب پیش میرود در زندگی، در حیات شخصی، در حیات زناشویی. و البته که من که یک انسان ایجادکار هستم، در زندگی به جز محبت از چیزی کم نبودم و امروز الحمدلله که یگان مشکلی ندارم. مخفی نباشد یزنا چی کار است؟ بذار مخفی ماند. یعنی در باره او گپ نمیزنیم. یک نفره که کارمند دولتی است. با سوهای خودمون یگان رابطه نزدیک دارد؟ نه. تشکر. چیزی بود که مقصد که مهرافروز همین قدر هم باشد و ما توانستند که قصه کنند، ولی نگفتند که شوهر کی چی کار است، ولی با مرور زمان میفهمیم. حتما زاگالوفکوی ما تیار که مهرافروز شوهر از دست رستم عظیمی میآید. گفته درک همه رو مییابد. وعده میدیم که در نزدیکترین فرصت سیرش رو فاش خواهم کرد. بیوه این نام زیاد زنانی پرشکسته رو دهچند شکسته است. شما به آنهایی که این سخن رو از پستون میگویند چی جواب میرسانید؟ یعنی که همین شنیدن همین کلمه شما رو هم یک ضربه است؟ در زندگی در گذشته اونقدر ضربه ها خوردم رستم که امروز دیگر قدر حرف و رفتار و ضربه ما رو نمیشکند و میگویند که بی‌تمیزهای مردم از سخن پیدا شود، پیسته بی مغز اگر لب واکند رسوا شود. انسانی که سواد دارد، معلومات دارد، استعداد دارد، خوب عقل سالم دارد، دنبال گپ و کلوچه نمیگردد و داده نمی شود به هر کلمه و جمله و هر رفتار و گفتار دیگران. بله. پشت پادشاه غیبت میگویند. غیبتچی غیبتش رو میکند و ما برای همون میرویم، ادامه میدهیم. صحنه‌بازی شرط دیگری برنامه ما است. شما مادری 5 فرزند، فرزندانتون در امریکا شما رو پرتفته رفتن. شما حرف دل خود رو به آنها رسانید. این صحنه است. فرزندان عزیزی من، جگربندانم، عزیزان دل اوچه، آیا شما فراموش کرده اید که چقدر برای شما من رنج کشیدم، درد دیدم، پیش پا خوردم، جنگیدم با نامتهای حیات و قسمت و با سختی شما را کمال دادم. امروز جواب مهر و محبت رنج های کشیدم مگر تنهایی است؟ مگر این است که شما مرا ترک کنه؟ دلتون نمی سوزد به قلبی منی دل شکسته که
امروز تنهایم. برگردید که بدون شما زندگی معنی ندارد. شما خوشبختی من هستید، ثروت و دارایی من هستید، لبخند زیبایی من هستید. پس خواهش این خنده رو از من نگیرید، خوشبختی رو از من نگیرید. برگردید. نیاز دارم به برگشتن شما. میمورم برای شما. برگردید. تشکر. احسان میگویم. در حقیقت توانستند که نقش بسیار هم زیبا بازیدید و نقش دیگری ما. شما عاشق شده اید؟ نقشش مو تماشاوی نه نداره. در اینجا سه تا صحنه دیگه ما سازی عاشق میشه. شدم میگردم. در صحنه ما مهرافروز عاشق شده است. صحنه چنین است. با همین طرز در دل نماید. با 4 مصرع شعر و یک جمله مرحمت. اظهار محبت میکنم. لبی رودی روان من باشم و تو، لبی رودی روان من باشم و تو، مهوشید جهان من باشم و تو، بهاران و در این دنیای رنگین با عشق جاویدان من باشم و تو. عزیزی دلم، آیا میدونی چقدر تو رو دوست میدارم؟ بله، خواهش میکنم با عشقم، با محبتم، با قلبم، با احساساتم بازی نکن. هیچگاه کوشش نکن اشک چشمم رو بریزونی. هیچگاه کوشش نکن قلبم رو بشکنی. همیشه کنارم باش. در سخت‌ترین لحظه های زندگی اگر تو کنارم باشی و سر به شانه هایت گذارم، خود را خوشبخت‌ترین زن دنیا احساس میکنم. تشکر. احسان میگویم. از اوداش برآمد. البته برآمدید و سوم شرطمون همین است. تصور کنید که همه چی رو از دست داده اید. به خداوند همون ناله دل خود رو قصه کنید. کор дар корейскии компании Atomy косметика ва дигар маҳсулотҳои бо сифат доранд, сертификатҳои ҳалол доранд. дар ин компания бало тамоман намесӯзанд. ҳар моҳ харид кардан маҷбурӣ нест. фақат ним сода як бор мегирен тамом. Айзвания умуман намеғалтен, фақат делиния месӯзен тамом. Бисёр кори осонае, зарплаташ баландай. Нафс ки ҳаракат карден, олики шумо дар байни 6 моҳ ба 100 000 рубл мерава. Также скоро они открываются в Таджикистане. касе мехоҳад кор кардан муроҷиат кунен. Саволи дорен ценша худаш боамаша хушу кардан мефамона. Вот, переходите, девчонки, всем удачи. Вот ё WhatsApp бинависенша. خدایا همه داراییم رو از من گرفتی، همه داده هایت رو از من گرفتی، اما باز هم به عدد شکر میگویم، چون بهترین نعمت، بهترین داراییم تن صحتم است. زیاد انسان ها رو میبینم که در قصر زندگی میکنن اما فرزند ندارن، جگر خونن. زیاد انسان ها رو میبینم که در بهترین شرایط زندگی دارن اما تن صحت ندارن، چیزی نمیخواهن. پس من راضیم از این زندگی که برایم داده‌ای. بگذار در یک کپه خسی باشم اما تنی به درد داشته باشم، خاطری جمع داشته باشم و فرزندان دلبندم کنارم باشم. تشکر. احسان. مهرافروز چی ها رو عوض کرده در این مدت خونه؟ مهرافروز چی ها رو در زندگیتون عوض کرده؟ میخوام همین رو فهمم. بسیاری ها دوستانشون رو عوض کردن، از بحر چی دیگر گذشتن. شما عموما از بحر چی ها گذشتید؟ سادگی، دلسوزی، دویدن برای دیگران، غم همه رو خوردن، برای دیگران صرف و خرج کردن، همین خصلت رو ترک کردم و امروز برای خودم زندگی میکنم. یافت و تفتم رو برای خودم، برای فرزندانم، برای مادرم صرف میکنم. چون بعضی انسان ها ارزشی خوبی کردن رو ندارن. ارزشی تو برای آنها زحمت میکشی، ارزشی همون زحمت های تو رو ندارن. پس باید که خودت رو دوست بداری، قدر کنی، احترام نمایی. در اون صورت عزیز دل ها میگردی. مهرافروز شما تجربه کلان دارید در زندگی و یک مسئله است میانی خلق که خانه شو اره دارد، اره 100 پاره دارد. همین رو شما گفته میتوانید که مقصد مضمونش چی است و در اساسی در زندگی انسان ها همین چیز رو برو شده میتواند؟ زندگی سختی، پستی، بلندی، اومد نوآمدهای زیاد دارد. زندگی شاهانه، آزادانه، خوردن و گشتنی که در خانه پدر داری، در خانه شوهر، او لحظه ها کمن.
дар хонаи шавҳар ту як зани ба масъулият дар никоҳи як мард ҳастӣ. бояд ки зани хонавода бошӣ, зани хуб меҳрубон бошӣ, аз паси руфтан, шустан, пухтан, эҳтиром, иззат. аммо зане ки ҷасур аст, зане ки маърифат дорад, аз оилаи солим ба дунё омадаву камол ёфтааст, аз уҳдаи ҳама чӣ мебарояд. ҳатто агар коргар бошад, ҳам ба корҳояш мерасад, ҳам зиндагиашро дуруст пеш мебарад. ташаккур. рӯзе падари фарзандонатон суроғи Анисҷону Мунисҷон ва духтарчааш ояд, дару барояш мекушед? ба фикрам намеояд. ба фикрам намеояд. чӣ хел? мо умуман робита надорем, барои фарзандонаш шояд дилаш дар гум мезанад. суҳбат нестем ва дар бисёр наворҳо, бисёр ҳикояҳои хурдам суол медиҳанд ки апа фарзандонатонро ба мактаби дигар гузарондед, апа вақти хариди либосҳои мактабӣ аст, оё шавҳаратон барои шумо маблағ медиҳад? ман ба ҷуз Парвардигор аз касе кӯмак намехоҳам ва касе ҳам нест дар зиндагии ман ки нисбатан ғамхорӣ зоҳир кунад, мушкилиҳои маро бартараф созад. рӯи пои худам рост истоданро омӯхтам. афтидам, боз аз ҷой хестам, афтидам, боз аз ҷой хестам ва он қадар ҷасур, пурқувва, тавоно шудам ки имрӯз дигар ниёз надорам ба будану ба дастгириву кӯмаку ғамхории касе. ва интизор ҳам нестам ки рӯзе ӯ ба суроғи фарзандонаш меояд ё ба суроғи мо меояд. чун дурӣ меҳру муҳаббатро кам мекунад, гум мекунад. барояш бахт мехоҳем. худо нигаҳбонаш бошад. саломат бошед. меҳрафрӯз, дар ин ҷо як савол ба сарам омад. онҳое ки ба умед буданд ки бо меҳрафрӯз хонадор шаванд, қасри бахтро бо меҳрафрӯз мақсад ки бисозанд, ҳамонҳо дарёб накарданд, яъне ки меҳрафрӯз аллакай соҳиббахт шуд, яъне бахти худашро ёфт, арзанда ҳам бошад. ба онҳое ки ноумед гаштанд чӣ гуфтан мехоҳед, ё ки то ҳол ба умед ҳастанд чӣ гуфтан мехоҳед? ноумедӣ баробари марг аст. дар зиндагии инсон ҳеҷ гоҳ бояд ки ноумед набошад. пушти ҳар сахтӣ муваффақият аст. пушти ҳар муваффақият дард аст. ба ҳамаи ин бояд ки тобовар бошӣ, омода бошӣ. аз ноумедӣ басо умед аст, поёни шаби сиёҳ сафед аст. садҳо меҳрафрӯзи дигар аст ки ниёз ба муҳаббат доранд, ба меҳр доранд, ба мард доранд, ба таваҷҷӯҳ доранд. сари зулфи ман нашуд, сари зулфи дигаре. ташаккур мегӯем. меҳрафрӯз, тамошобини мо зиёд шуморо ба он хотир дӯст медоранд занҳои муҳоҷир. аз мо талаб мекунанд ки дардномаҳои меҳрафрӯз дардномаи зиндагии мост. метавонед ки як дарднома аз зиндагӣ қисса кунед то ин ки подписчикон хурсанд шаванд? албатта, чаро не. рустамҷон, ҳар гоҳе ки хонаву дар ё ҳавлиамро навор месозам, дар саҳифаҳоям мегузорам, садҳо зани муҳоҷир менависанд, ба қавли смайликҳои гирья рӯй мекунанд ки худованд моро ҳам мерасонда бошад ба ин лаҳзаҳо, соҳиби як порчаак замин шавем, як кулбаак шавем, солҳо боз дар муҳоҷират кор карда истодаем. ва дар ҷавоб ман ҳамеша дилбардорӣ мекунам. дилам хоҳад касе ғариб набошад, дилам хоҳад касе ғариб набошад, ба мулки ғайр ӯ қариб набошад. худо гирад ғарибиро азизон, ки нони талхи ӯ насиб набошад. садҳо зани танҳо имрӯз дар муҳоҷиратанд. нангу номус карда мисли мардҳо кор мекунанд. ба хотири як ноланони даҳони фарзандонашон мубориза мебаранд бо сахтиҳое ки дар муҳоҷират рӯбарӯ мешаванд, бо ноадолатиҳо, номардиҳо, ноҷуриҳо. ба хотири чӣ? ба хотире ки муҳтоҷи касу нокас нашаванд, соҳиби як хона шаванду фарзандонашонро тайпар карда камол бидиҳанд. худо кунад ки ҳама занҳои муҳоҷир, ҳама муҳоҷирони меҳнатӣ ба хостаҳои дилашон бирасанд, чун заҳмат мекашанд, дард мебинанд. дар давоми як ҳафтае ки ман дар сафари корӣ будам, он қадар ғамгин шудам, он қадар дилам танги ватану азизонам шуд ки сад офарини муҳоҷирон. аҳсан мегӯям ба ҷуръату ҷасорати онҳо, ба қалби бузурги онҳо. ташаккур. меҳрафрӯз, ман аҳамият додам дар наворҳо. ба хонаи шумо зиёд занҳо меоянд, мардҳо меоянд, ё ин ки кӯдаконе ки ягон айб доранд, мақсад инвалид ҳастанд, бале суроғ карда меоянд. онҳо чӣ гуна пайдо мекунанд ё худатон таклиф мекунед? не, рости баъзан ман дар хона нестам, ҳатто дар душанбе дар пойтахт нестам, занг мезананд ҳамсояҳо ки назди хонаат фалон нафар омадааст,
حیران میشوم، حتی بعضا میترسم که چی مشکلی باشد، کی باشد، برای چی آمده باشد و میفهمم که یک زنی است که نیاز به دستگیری دارد، نیاز به یک مصلحت دارد، نیاز به یک مواد غذایی دارد. بعدا رقم دستیم رو میگذارم و میگم که پگاه یا پگاه دیگر زنگ زنید، من حتما شما رو میبینم. بعد دعوت میکنم. یا اگر در خانه باشم، البته که ما نمیتوانیم، تاجیکا رسم و رسومی خوبی مهمون نوازی داریم، نمیتوانم که درم رو برای یک نفری که خانه من اومده است بپوشم. مهمانداری میکنم و وابسته به توانایی امکانیت دستگیری مینمایم. چرونه زنهای کوچرو، خصوصا مادرانی که شب رو شب نگفته حولیهای شهر رو میروبند، سلامی بسیار هم گرم خود رو به مهرافروز رساندند. چه خدمت کرده بوده؟ زنده باشن به همه زنهایی که در دل شب ما و شما در خواب نازیم، شما اویلتون رو بغل کرده خوابید و من در کناری خوبم سفر زندگیم، در کناری فرزندانی نازنینم، آنها کوچه های شهر رو میروبند. در حقیقت گاهی می شود حالت هایی که یگان عید است، یگان ایام است، با یک توفک ناچیز به سراغشون می روم، با آنها صحبت میکنم، درد دل میکنن، از راز و نیاز و گفته هایشان، از دردهایشان آگاه هستم و شاید برای همین پیغام فرستادن. تشکر. سلامت باشید. مهرافروزی عزیز، این برنامه استوریز بود و در آخر میخواهم که با انام کلی تماشابینان ما با چند جمله مهرنامه برنامه ما رو انجام بخشید. هموطنان عزیزم، تماشابینان یوتیوب کانال مهرپرو، دوستداران برنامه های رستم عظیمی، پادپیسچیکان دوست داشتنیم، همه شما رو دوست می‌دارم، احترام میکنم. تا وقتی که زنده و سلامت هستم حرکت میکنم که برای شما نوارهای خوب و تربیوی، نوارهای تاثیر بخش رو از راز و نیاز شما آماده ساخته منظور بگردونم. خدا کند که همیشه در خاندانتون مهر و محبت، فیض و برکت، همدلی و همدیگر فهمی حکمران باشد. کم و غم رو نبینید. آباد باشید مهرافروز. ما با شما نیز برار میخواهیم. زنده باشید.